Magpapailarom in Special Operation Training ang tanan nga personnel han Philippine Marine Corporation or Corps. Ginanunsyohan PMC ang maong pagbabag-o kumo kaparte han pagbabag-o kumo han pagpa-moderno hinihabugos nga hukbo. Sumalahan PMC diri na lang miyembro han elite units ang mapapailarom ang special training kundi tanan nga mga karuyag maging kapartihan PMC. Basaran bago nga kamanduan hinay-hinay nga igsusulod ang mga advanced training han PMC di kang hansugad ang tactics ngan techniques nga anay ginahatag lan elite forces sugad ang Force Reconnaissance Regiment. Mahugot na ang ginihimo nga investigasyon han ALBUERA Municipal Police Station kasumpay han insidente han PANMUSIL didan Sabado Agosto 2 ha barangay Tabgas, ALBUERA, Leyte. Didan insidente han barangay kapitan nga alias Tuto 41 anyos nga among ginpamusil han mga responsable kaupo di alias Jojo 21 anyos may asawa usa nga driver. Hapag kinagin dudumara na ang hot pursuit operation han ALBUERA Municipal Police Station agud matudlok ngan maaresto ang mga responsable han mao nga krimen. May babaruan nga ang barangay tinag-an ginhapon ang lugar kundiin ginpusil hi ALBUERA Leyte Mayor Kerwin Espinosa han mangampanya pala ini dit para han 2025 election. Nagpagawas hin PAGKLARO ang Philippine Health Insurance Corporation PHILHEALTH bahin ng zero billing o no balance billing policy. Sumalahan PHILHEALTH nga diri na kinahanglan magsumiter hin bisan ano nga dokumento o mapapailarom hin interview agud makuha ang benepisyo han no balance billing policy at tanan nga ospital han Department of Health kun DOH. May nunumduman durante ang ikapat nga State of the Nation Address igin pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang zero billing ha mga ospital han DOH. Ang programang ito ay inihatid sa inyo na Fast Relax, kasangga sa bawat aray.